ɗo ko nangirde liƴƴi nokkure nden hino wiye Konomodia e nder sous-préfecture Kabak. kono ɓiɓɓe nde nokkure hino wulliti fota. ɓiɓɓe Konomodia hino artude caɗele ɗe ɓe woni fottude ñande wo e ñande. ko Konomodia wonno ɗon ndiyan ɗam bonni fop sabu fewndo on tuma hari kilométre ji 3 ha 4 hino hakkunde hoɗo ngon e maayo ngon. kono fewndo ɗo ndiyan ɗam ñande ho hino ƴawde ko ɗum waɗi si ɓe naɓi laakoykoy ɓe hiyata liƴƴi. hoorejo awoɓe liƴƴi nde nokkure hino qirri wondema alhaali o waylike fota sabu wi'i makko awoɓe liƴƴi ɓen hino fottude caɗele ɗuɗuɗe e nder ngo maayo. nangugol liƴƴi fewndo ɗo sattani men fota golle ɗen boni ɓaawo ɗo ko litir 10 essence min yarayno men ara kono joni si a yaadali e bidonji 2 a heɓata liƴƴi sabu liƴƴi ɗi woɗɗitike ko nden tampere men wondi ko golle mawɓe amen minen kadi min woni e gollude han joni meɗen jokki ɗen golle. o alhaali waɗi han rewɓe ɓen ala e heɓude liƴƴi no wowiri noon. wi'i maɓɓe ko ndiyan ɗan ɗuuɗi bonni nokkure nden. feere ɗo min ala heɓude liƴƴi ndiyan ɗan hino ɗuuɗi ndiyan ɗan joɗanike men min faala yoɓe wallito men ndiyan ɗan tampini men fota fi liƴƴi hino satti feendo ɗo rewɓe ɓen hino wullitade fota hen gurdanga men ɗan ko kara han kara han. Professeur Kande Camara hoorejo moƴoɓe ɗaɓɓitoɓe gande hino wiye chercheur e hoorejo ngal duɗal mawgal wiyetegal général Lansana Conté e himo yewtude ko ɗuytata liƴƴi ɗin ko nder maayo. Bon, en matière de changement climatique, on appelle cela l'adaptation. ko yowiti e waylagol undari ndi ko wowtugol e wakkilagol wowta ƴewgol ndiyan maayo ngon fanɗugol liƴƴi ko maayo ko sabu ɗuɗɗingol nangugol fewndo ɗo liƴƴi ɗin hino nangede ko feƴƴiti si tawi koye kulloye ndiyan hino ɗaɓɓa fota e hino nangede ko ɗum wiyete ɗuɗɗingol gollitirgol fi kala ɗi liƴƴi hino remude ɓikkoye ɗuɗukoy. On peut tendre vers la surexploitation, malgré que ces espèces produisent beaucoup plus. andine wondema ko watti e caɗele liƴƴi ɓiɓɓe Konomodia hino huli fota woteɗan ndiyan ittuɓe few e ɗi koɗoli maɓɓe.